kenye ulikipata kwa shida. Kitu cha pili, utaibwa kitu kenye ulikuwa nacho cha valere kitaibiwa. Na kitu cha tatu, unapolala unakuwa kwenye distraction. Sasa trois choses, unaweza ukajikuta kama unalala. Angalia maisha yako. Eske una discipline kweli? Angalia mwanamke sali lala akaua mtoto, na mwingine juu ya usingizi bakamuiba mtoto. Sababu kulala yako bila kuomba inatuma maisha yako inaharibika. Kulala yako bila kusimama kwenye maisha ya maombi na mafungo, unakuwa mkiroho unalala. Nyota inaibwa, baraka inaibwa, kazi inaibwa, ndoa inaibwa, kisha unashindwa cha kufanya. Naomba mkono wako juu, sema Jehova, Jehova, niamshe kwenye usingizi, nisingelala tena, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Leta makofi tu.